Urtuu gammachuu jireenyaa qananii jiruu duniyaa arraa eegaltan waliinuu jiruu imaanaa haarayaa hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan furtuu gammachuu jireenyaa qananii jiruu duniyaa arraa eegaltan waliinuu jiruu imaanaa haarayaa hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan bismillah jechuun eegalee isin eegaluun tolaafi alhamdulillahi jechuun faayidaan galataatiis nuufi fayyaa guutuudhaan as geenye galanni tanaa rabbiifi nagaa yaa nabii rabbuusi jaalata ummata ofii hordoftoota isaa nu godhi faana isaaniirraa nu oofi alhamdulillahi jennaa ummata isaa tahuufi akkasuma sirroolee teenyas kennite waliifi eega bultii diin jaarsifte ahtummaan fedhii guutiifi eega bultii diin jaarsifte ahtummaan fedhii guutiifi booji'amtoota waliiti sababni keeysan jaalalaa onnee qulqulluu bareedduu waliif bantanii balbalaa isiiniif haa taatu bultii tan hireen taate qajeelaa waliif tolaa wajjin turaa yoomuu ganamaa galgalaa waliif tolaa wajjin turaa yoomuu ganamaaf galgalaa furtuu gammachuu jireenyaa qananii jiruu duniyaa arraa eegaltan waliinuu jiruu imaanaa haarayaa hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan gammachuun teessaan waalumaan guyyaa gaarii kana geenye abdiif sumeyyaa wal fuudhee halaalaa isin dhageenye dhiigasmee waliin qoddannaa jechuuf dhufnee maanan teenye rabbiin isin haa milkeessu amma osoo laafan keenye jaalalaa walii keeysatti ulaagaan taanaan guutamaa bareedinaa fi qabiyyaa yoo caalchifattan namummaa jireenyi keeysan bareedu narraan shakkiinaa gonkumaa arraa kaasee milkii qofaan jiraatan ilaan gadhumaa arraa kaasee milkii qofaan jiraatan ilaan gadhumaa furtuu gammachuu jireenyaa qananii jiruu duniyaa arraa eegaltan waliinuu jiruu imaanaa haarayaa hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan jaalala yoo jannu beekaa waa hedduu qabdii if keeysaa jaalaltii qarshii qofaami qarshiinni dhumtii fiixeensaa ammas jaalaltii bifaami
biftisni qabaa dhuminsaa kanarratti gadhaabannaan qabdu itti fuufinsaa garuu diinii fi jaalalaan yooniif dhaabbatee hundinsaa milkii duniyaa qofaami borus jannata siin geessaa duniyaa tanaa gubbatti cinqii fi hiraar fageessaa mudannoo argamtu hundaa waliin taa'ee keessummeessaa mudannoo argamtu hundaa waliin ta'ee keessummeessaa booji'amtoota waliiti sababni keessan jaalalaa onnee qulqulluu bareedduu waliif bantanii balbalaa isiiniif haa taatu bultii tan hireen taatee qajeelaa waliif tolaa wajjin turaa yoomuu ganamaa galgalaa waliif tolaa wajjin turaa yoomuu ganamaaf galgalaa furtuu gammachuu jireenyaa qananii jiruu duniyaa arraa eegaltan waliinuu jiruu imaanaa haarayaa hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan duumessi isii rarra'ee qilleensi siitis bubbisee dhaawannaan onnee jaalalaa jidduu isaaniitti saffisee gamlachuu eenyuu wajjiinii jiraattanii yaadachiisee saaniifuu filannoo godhee jarri lachuutu murteessee gaafii jaalalleen eenyuu jettuuf deebisee filannoo isii godhatee jaalallee isaa dubbisee walii galtee gaarii boodaan guyyaan arraaquun bargeessee misirroota keenya lachuu baga wal isin milkeessee misirroonni keenya lachuu baga wal isin milkeessee furtuu gammachuu jireenyaa qananii jiruu duniyaa arraa eegaltan waliinuu jiruu imaanaa haarayaa hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan anustoota keenya lachuu jannaa waliin nuuf milkaawaa jireenya keessan haa godhu jiruu imaanaa mi'aawaa jireenya barakaa qabu kan akka aadaamiif hawaa rabbiin arrumaa haa cufu isaa dhufu ta'uu qawaa rabbiin arrumaa haa cufu isa dhufu ta'uu qawaa isaan kun barbarattoota beekii sumeyyaa fi abdii markaza asxaabul yamiin أستاذ مصباح محمدي إسبونسر ناشيدادا إسي بخونا مني هندي أميرة جايا نفيسا تنجايا غرسيف توداندي أميرة جايا نفيسا تنجايا غرسيف توداندي بوجي أمتوتا وليتي سببني خيسان جاللا أني كل بردو waliif bantanii balbalaa isiiniif haa taatu bultii tan hireen taatee qajeelaa waliif tolaa wajjin turaa yoomuu ganamaa galgalaa waliif tolaa wajjin turaa yoomuu ganamaaf galgalaa furtuu gammachuu jireenyaa qananii jiruu duniyaa arraa eegaltan waliinuu jiruu imaanaa haarayaa
Hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan. Hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan. Furtuu gammachuu jireenyaa qananii jiruu duniyaa arraa eegaltan waliinuu jiruu imaanaa haarayaa. Hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan. Hiree bareedduu jaalalaa tan qalbii taasiftu fayyaa milkiif jaalalaan jiradha gammada abdiif sumeyyaan.